Tutorial cara untuk juga nak transfer you guys punya crypto ke dalam Tangent Wallet. Kaedah dia very simple and straightforward sahaja. You guys boleh ambil you guys punya card and you guys boleh tap you guys punya handphone, and nanti you guys terus akan masuk kat dalam you guys punya wallet, and you guys boleh nampak dekat sini there is a lot of coin. Jadi you boleh decide you nak masukkan coin apa. Let's say kalau you guys nak masuk coin apa pun, you guys boleh pergi kat bawah ni, you guys boleh tekan dekat search dekat sini, and boleh search sahaja token apa yang you guys nak masuk. Contoh let's say kalau you guys nak masukkan Solana, you guys boleh tulis saja Solana, and you guys boleh pilih dekat atas tu, and you guys boleh tekan dekat add portfolio. Nanti dia akan tulis untuk Solana, dia cuma ada Solana under main network saja, which is Solana. Then you guys boleh tekan saja, type balik you guys punya NFC, then you guys boleh tekan continue. So you guys boleh tengok dekat sini, dekat bawah ni ada Solana, then you guys boleh tekan dekat Solana, and let's go, kita try deposit Solana. Tips untuk nak deposit sama saja, sebabkan ini adalah cool wallet, dia sama saja macam Phantom wallet, Messenger wallet, ataupun apa-apa saja dalam proses you nak transfer. Yang paling penting adalah make sure that you guys dapat address yang betul, you guys copy address yang betul, and second adalah make sure that you guys pakai network yang betul. Dalam case ni, let's say kita nak hantar Solana, kita akan tekan dekat receive. Kita tengok dekat sini, dia tulis send only Solana on the Solana network. So kita tekan copy address ni, then masuklah apa-apa Messenger ataupun Trust Wallet, Cat Wallet ataupun anything. Tapi dalam case kali ni saya guna MXC sebabkan asset saya dekat dalam MXC. You guys boleh pergi dekat bahagian wallet, and you guys boleh pergi dekat you guys boleh tekan spot, and you guys boleh cari asset. Contoh macam saya ada $20 dalam Solana. Saya tekan dekat Solana, dia boleh tekan dekat bawah ni, nampak tak ada withdraw. Saya boleh pilih on chain withdrawal. Lepas tu kita confirm, pastekan address dekat sini. Tadi kita dah copy kan, kita pastekan address. You guys boleh tengok dia automatic detect network. Tapi let's say kalau dia tak automatic detect, you guys boleh tekan sini, and you guys boleh pilih network yang sesuai. Then kita nak masukkan, contoh dalam case ni kita nak masukkan berapa kita tak boleh transfer sebab minimum ialah 0.1. Kita ada 0.09 je, tapi kita tak apa, kita pergi tambah dulu. So saya dah tambah di Solana. Lepas tu kita akan tekan dekat all saja, and kita akan tekan dekat confirm. Make sure that address ni betul. Lepas tu you guys boleh tekan saja confirm withdrawal, and proceed dengan verification. So proceed, basically kita dah pun selesai. Network Solana mungkin ambil sekejap je, tak sampai 1 ke 2 minit macam tu. Kita boleh pergi dekat Tangent Wallet kita, and nanti kita boleh refresh, tengok sama ada dah masuk ataupun tidak. Okay guys, tak sampai 1 minit, and nampak tak dekat sini, kita terus ada asset balance dalam Solana, which is kita ada lebih kurang $30, 0.147787 Solana. Let's say kalau you guys masih belum ada Tangent Wallet, you guys boleh dapatkan dekat direct website dia. You guys boleh try guna kod MURASX, maybe boleh jimat 5 ke 10% macam tu. Thank you so much guys, jumpa dalam next video, bye bye.